Sweepslag met Christian Fourie. Goeiemôre en Tobella. 27 April is Vryheidsdag. Al 55 miljoen rassiste in Suid-Afrika kan nie wag om daai braaivleisvuurtjie Woensdag aan te steek nie. Die vraag is net, hoe vry voel jy regtig in Afrika Borwa? No more moaning, no more groaning, no more moaning over me when I am free. Ons hooftrekke vandag. Die wit jong mense in die land word getel. Ons luister na die afgelope 62 jaar se politieke bakkies. Sweepslag onthul 'n afslagting onder die miljonêers en kom vind uit waarom twee nonne so lief is vir Zol. 27 April 1836, die dag waarop Samuel Morse morsekode uitgevind het. Terwyl 'n vrye Suid-Afrika 'n bloedjonge 22 jaar oud is meer as 52.000 wit jong mense soek. Baie ouers sal vandag spreekwoordelik daai einste morsekode moet gebruik om hulle bloetjies reg oor die wêreld op te spoor. 'n Nuwe verslag deur Statistiek SA wys dat jong Suid-Afrikaners tussen die ouderdomme 15 en 34 sedert 2009 met 6% gegroei het. Dit terwyl blanke jong mense van dieselfde groep met 4% afgeneem het. Mens kan net wonder waarom. Is die gras aan die ander kant van Heathrow lughawe se hekke dalk groener? (27 April 1994), die dood van die ou Suid-Afrika. Vir baie was die begrafnis 'n treurmara. Vir ander was dit 'n dag waarop hulle vir die eerste keer kon asem skep. Ongelukkig vir die middelklas, na 22 jaar van betogings, inflasie en korrupsie, het hulle rande in sente verander. Maar gelukkig het ons darm nog al ons Afrikaanse kunstefeeste met gratis shows in biertente, soustannies wat puddings verkoop en lang toue by groen potte patties. Maar kom ons luister nou na die destydse politieke manne voor vryheidswording se wyse woorde. Kom op! Brade! We are here to stay, and we are here to aid all others in whatever they may need and can get from us. Sluit orde! Mars! There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks. Res! Peter Willem Botha, DMS, commonly known as PW, and Die Groot Crocodile. Waar lê die rykdomme van die vaderland? Mandela wil nie 16% aan die volk gee. Ons het nie afkeer aan Russies, Duits of Mandarijns, weens die grove misdade van Stalin, Hitler en Mao. En was Engels nie die taal van koloniale onderdrukking? Niks om te betaal nie, en skielik is jy vry. En wat van vandag se manne na vryheidswording? Don't come here with that white tendency. Not yet. You are a small boy. You can't do anything. I didn't come here to be Come out. Go out. Bastard. You bloody agent. This continent is the biggest continent in the world. Not separated even by a river. The rivers that are there flow with the continent. They don't cut it into half or quarter. All continents put together will fit into Africa. Gaddafi had a large majority. Watch out. I am warning you, Mr. Zuma. You and your government don't represent me. 27 April 2006,
die dag waarop Amerikaners die Freedom Towers in New York begin bou het. 10 jaar later, en voel enige Suid-Afrikaners finansiëel werklik vry? Toe nou nie. Selfs die dollarmiljonêers vryval deesdae. Die dollarmiljonêers, daai megalomanne met ten minste 14,5 miljoen rand in die spaarvarkie, beleef deesdae in Suid-Afrika 'n bloedbad. Wel, sommiges. Volgens die adviesfirma New World Wealth het ons previously disadvantaged dollarmiljonêers tussen 2014 en 2015 met 18% gegroei. Dit terwyl blanke dollarmiljonêers met 34% afgeneem het. Oei, en Cyril sê die transformasie gebeur nie vinnig genoeg na sy sin nie. Dan ook het ons land se totale dollarmiljonêers in dieselfde tydperk met 18% gekrimp. As gevolg van die kakerrand. Dit laat mens dink, né? 27 April 1810, die jaar waarin Beethoven Feuerlies gekomponeer het. 116 jaar later en 2 vegan feministiese Californiese nonne, Suster Kate en Suster Darcy, teug rustig aan hulle selfgekweekte daggewalmpies en luister Beethoven se musiek terwyl hulle groentetuin maak. Hierdie nonne, wat hulle eie spirituele orde geskep het, bottel net op volmaan hulle eie groen olie dopa, wat volgens hulle help teen kanker, arthritis en babbelas. Hulle sê ook, hulle glo in 'n hoër krag. We commit our life to cannabis. We commit our lives to the sisterhood. It's usually full, but we're selling out so fast that we're really struggling to keep up with demand. Oh, I think I put too much in that one. Gosh, it looks so full. Geniet jou Vryheidsdag en voel trots oor hoe ver al 55 miljoen Suid-Afrikaners sonder die hulp van politici op ons eie stoom gekom het. Want tyd het aangestap en dinge het verander. Die trein na Pretoria is nou die goudtrein en die tikkieboks het in 'n tabletfoon verander. Sweepslag het net een vraag: hoe het jou hart verander? Druk daai share knoppie mense. Ons weet julle wil.